Pemirsa Yening Saihang sareng kahanan sedurungnyane sekadi bom Bali miwah erupsi Gunung Agung, jantan pandemi COVID-19 paling mewasanakan majeng perekonomian Bali. Punika mawenan krama Bali jengah, tur kantun sida tetap survive nampanin kahanan COVID-19. Parindikan inucap kebausang oleh Wakil Gubernur Bali Cokorde Oke Arte Ardanus Kawati ringgalah webinar Planetourism war sekali tali kalidase. Manut dane kahanan Gering Agung COVID-19 semalia sida nincapang tetuak tri hita karana. Pinake pamikeling dahat kabuatang pisan antuk statenya gejagat wiadin palemahan mangde imbang. Usaha krama Bali survive becik pisan ya diastun Bank Indonesia mausang panglimbakan perekonomian Bali minus. Rau mangkin Bali sampun ngeranjing ring step kali miwah 3 wiadin tahap recovery. Data pasien COVID-19 ring tanggal 22 lintang manggihin akehan kasus sembuh yening Saihang antuk konfirmasi kasus baru. Sembuh 57 diri miwah kasus positif baru 3 dasa diri. Melarapan kabungkah nyani pariwisata domestik ring tanggal 3 dasa siki taler ngicienin selah becik. Punika taler dina Sanik Kantun Madwe anggaran perjalanan pacang kauduhang rauh ke Bali. Wisatawan Sanik Kantun jenak ring Bali sampun ngawit meparikrama ring Jabe tur ngeramiang genah-genah wisata. Parindikan inucap keaptiang sida nangyang malih perekonomian Bali. Widya Stuti Bisnis Bali Nguningayang.